Kodang Rashir, Udakot Executive Committee jangka Parti Hill State People's Democratic Party HSPDP motion rut ulapan pendapat ba ulami no nakaseng HSPDP namar umyahap jingmut bat kijing terekam jong kinong yalam kani kaseng. Habakran syikilat patai kubor uba Rashir ulaong ba umdon kanu kadaw yanu henrei ka deybet tang halor ka jingbam ngoyahap jong ya ka rukom terekam hapo ka parti. Ulapan pauru ba uladon hapo ka parti HSPDP mentala kumba Arsnem AA bad udeiru kum udukot ka isi jong ka HSPDP na motion rut. Hakabaya daypat bar ke election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Rashir ulapan pau ba udon kajing temu banyak khun ya ke election MDC na motion rut henrei un i epat hakajing monlang kinong kershan jong la unya khun na kiwe pat ki parti ne kum ukertong shimen. Ngau ba Kodang Rashir menta kasi ngalami no na ka parti HSPDP umdon kanu kadaw henrei kadaw simet jonga henrei halor ka jingbom yahap ka rukom trekam jonga parti dai halor kani kanong rin no la yaso la asnem menta but hakabaya day but ka election MDC arhaja pusan kasyong haka asyong kinong kersan jongka kinong kersan jonga langan yale na kanu parti lane na ka independent ngai ngatmu ba yakun ba agajing kemen te kadon ba namar kasyong haki pajba kasyong haki pajba namar mentah kini kinti kim semla jitsu ya kanu parti ngai jit ya beri